Саламатсыздарбы студенттер, бүгүнкү сиздер менен өтүлөтүн жана тақырып күрөстүн тарыхы мен дамуы. Күрөстүн тарыхына келетін болсак, жалпы күрөс адамзат тарыхындагы эң көне спорт түрлөрүнүн бири болуп табылады. Бул эки адамдын арнайы техникасы аркылуу бири-бирин жеңүүгө тырышатын жекпе-жек өнери. Күрөстүн максаты карсылашты адиспен утуу, тепе-теңдигин бузуу немесе оны килемге жуктуруу. Яни таза эки аякты түшүрүү, солай жеңиске жетүүгө болот. Күрөстүн чыгуу теги мен көне тарыхына карайтын болсак, бул жерде күрөс мыңдаган жыл бурун пайда болгон. Эң көне археологиялык деректер Египет пен Месопотамияда табылган. Биздин заманыбызга дейин 3000 жыл аралыгында. Биздин заманыбызга дейин 708-жылы күрөс Олимпиада оюндарына энген. Көне Грекияда грек-рим күрөсү мен эркин күрөстүн негизи сол замандардан баштау алады. Күрөстүн дамуы, яни күрөстүн түрлөрү, соларга токтолотун болсак, грек-рим күрөсү, яни азыркы таңда 19-гасырда Францияда кайта жаңгырган. Көне замандан баштап калып кеткенден кийин 19-гасырда, яни Францияда кайта жаңгырган. Тек кол мен денени колдонууга уруксат, аякпен шабуул жасоого болбойт. Олимпиадалык спорт түрү иретинде 1896-жылдан баштап мойындалды, яни грек-рим күрөсү азыркы таңга дейин олимпиадалык спорт түрлөрүндө өткөзүлүп келүүдө. Эркин күрөс. Эркин күрөс 19-гасырдын сонунда АКШта дамыды. Карсылашты аякпен устоого да уруксат берилди. 1904-жылдан баштап Олимпиада оюндарына энгизилген болотун. Калкаралык дамуу, яни азыркы United World Wrestling 1912-жылы курулду. Калкаралык күрөстү башкаруучу уюм болуп табылады. Олимпиадалык, Әлем чемпионаты, Азия чемпионаты және башка да калкаралык жарыштар күрөстүн таанымалдуулугун арттырады. Казакстандагы күрөскө келетін болсак, казак күрөсүнүн тамыры эртедеги батырлар дәврүнө барып тиреледі. Төл спорт казак күрөсү адис-тәсилдери мен эрежелери улуттун салт-дәстүрүнө негизделген. Ежеги той-думан мен салтанаттарга балбандар бәсекелешкен. Казакстан тәуелсиздик алгандан кийин күрөстүн әлемге таанымал балбандар чыкты. Мисалга айтатын болсак, Жаксылык Үшкемпиров алгачкы казак олимпиада чемпиону. 1980-жылы Мәскеуде болгон олимпиадалык оюндарда грек-рим спорт түрүнөн алгачкы олимпиада чемпиону аталган. Дәулет Турлуханов, Нурмахан Теналиев, Әсет Иманбаев, Бекзат Нурдәулетов және тагы башка спортчуларды әлем деңгейинде жалпы казак элин тааныткан спортчулар болуп табылады. Жалпы күрөстүн түрлөрү, яни келетін болсак, грек-рим күрөсү, яни аякпен шабуул жасоого болмайды. Тек гана сол килемченин ичинде денеге немесе артка өтүп адис жасоо тек гана сондайлар менен шектелген. Эркин күрөс барлык дене мүчөлөрүн жумуш истөөгө болот. Яни аякка да шабуул жасоого болот. Кол менен калай жасоого болот. Казак күрөсү улуттук кийим мен белдесүү адис аркылуу жеңүү. Яни билесиздер, жамбас, жартылай, таза жеңис деген бар. Соларды гана тек гана белбөө немесе кийимди гана устоого болот. Аякка карап жабышуу жок казак күрөсүндө де. Одан кийин дзюдо,
жапон жекпе-жегі күрес пен лақтыру элементтері бар. Яғни дзюдо бұл да олимпиадалық ойындардың тізіміне енген. Жапон елі, көбірек Жапон елі алдыңғы қатарларда өнер көрсетеді. Мысалы, соңғы олимпиадада Елдос Сметов осы дзюдодан Қазақстанға жалғыз алтын алып келген. 2024 жылы Париж олимпиадасында алтын алған жалғыз қазақстандық спортшы болған. Жалпы дзюдода да көбірек дене мен аяққа көп жабыспайды ол деді. Тек қана лақтыру, күрес немесе ауырту әдістерін жасату арқылы ғана ұпай алуға болады. Самбо кеңес одағында пайда болған күрес пен өзін-өзі қорғау техникасы. Самбодан әлем чемпионаттары, халықаралық чемпионаттар, жарыстар өткізіледі, бірақ әлі олимпиадалық ойындарға енген емес. Палуан күресі Орта Азия елдерінде ортақ ұлттық күрес болып табылады. Жалпы күрестің түрлері осылар болып табылады. Назарларыңызға рахмет.